Görüntü mü yok? Rojava bixêr Kurdistaniyên hêja bi mijarek nû bi mîvanên nû em dîsa pêşberî we ne. Berî ku ez dest bi bernama xwe bikim ser navê Çarpel Medya Silav û rêzên xwe pêşkêşî we dikim. Îro çar mîvanê min çar siyasetmedarên Kurd bi me re ne. Ez ê niha derbasî aliyê stûdyo bim û wan bi we bidim naskirin. Ez ji rêzê dest pê bikim. Mîvanê me Rêzdar Baran Bozkan siyasetmedar û mîvanê me yê din jî Sîdar Bingöl nûnerên PSK. Du havalê me yê din yek Rêzdar Eyûb Qaregêçirî ew anka bi me re bû bawer dikim problemek teknîkî bû çêbû ew ê anka tevî me be. Mîvanê me yê din Rêzdar Nihat Aqar siyasetmedar nûnerê piştgirên pak Meclîsa Piştgirên Pak li Ewropayê. Hûn bi xêr hatin rêzdarên hêja. Em dest bi bernama xwe dikin. Hevalên me yê din di nav wextê de ew beşdarî bernamê bibin. Rêzdarên hêja. Mijara me ya îro siyaseta anti-Kurd a dewleta Tirkiye û rêya serkeftinê ye. Di tarîxa Bakurê Kurdistanê de gelek cara me dîtiye. Em bibên siyaseta anti-Kurd em bibên siyaseteka dewleta Tirkiye ya esasî ye. Çel salên vê taliyê hûn jî em bibên aktörên siyasetê hûn dibînin. Em bibên dewleta Tirkiye di vî warî de xwedî hişmendiyeke. Dema em bibên Demirelef siyaset were bû, dema Ecevît jî were bû, dema em bibên Tansu Çiller û Doğan Güreşî ev siyaseta anti-Kurd her dewam dikir. Vê taliyê jî em bibên siyaseta dewleta Tirkiye bi şiklekî din didome. Bawer dikim we jî texîna Beyrûtê şopan. Di texîna Beyrûtê şûn de em bibên cîgirê Serokkomarê Tirkî Fuat Okay û Wezîrê Derveyê Tirkî çûn serdana Lubnanê kirin. Di wir de Wezîrê Derveyê Tirkî daxuyaniyekî balkeş da got kesên ku xwe Türkmen ya jî kesên ku xwe wek Türk dihesibînin em ê wan bikin hemwelatiyên Tirkî û em ê nasname bidin wan. Ev talîmata Serokkomarê me ye. Ev siyaseta ev hişmendiya konseptekî nû ye. AKP roj bi roj siyaset û dema damezirandina xwe ji wê felsefeyê bi dûr dikeve, bi dûvika MHP ketiye. û herkî diçe em ê siyaseta Tirkçîtiyê bingeh digire û wê siyasetê didomîne. Îro em ê bi cenabê were mijara siyaseta anti-Kurd û siyaseta Tirkçîtiyê ku em bibên dewleta Tirkî dayî ber xwe bi wer bipeyivin. Ez ê pir dirêj nekim ji we dest pê ama ez ê ji Rêzdar Baran Bozkan dest pê bikim. Kek Baran tu ji bo siyaseta dewleta Tirkiye anti-Kurd çi dibêje gelo? Niha silav li hemê beşdarên hêja û guhdarên hêja, temaşekarên hêja dikim. Ez ê vêdarim vê gengejiya hane ji gelê me têkoşîna gelê me ra bibe sûd dikek. Anti-Kurd wextê meriv dibêje siyaseta Tirkiye gerek meriv devlet
çawa ava bû li ser çi bingehê ava bû çima anti-Kurd ew qasa dîktatör ew qasa dewletê mêtînkar rûxiyan belav bûn dev ji mêtînkariyê berdan ev Tirkiye çima heyan wiha û her diçe dijwartirîn lênêrên dijî Kurd anti-Kurd anti-gelê dilê dixebite wê politika xwe dimeşîne ew politika jîndar e xurtir dibe jê ku zayıf bibe. Em dibînin yani dîrokê da dema Osmaniyan ku piştî perçebûniya Kurdistanê İttifaka Qesrî Şîrîn şûn da Kurdistan wê çavê da perçebû. Bes Tirka wextê hatin rojhilata navîn ti dîrokekî da tu wextî da di vê erdnîgariya hanê da piranî nebûne. Wek nijat ti demê nebûne piranî li vê navçeyê. Ji bo wê yekê tirsa wana îdare, tirsa wana bingehîn ji hebûna netewên dî, hebûna gelê dî qebûlkirina wan ji xwe re wek tunebûnê dibînin, metirsî dibînin. Desthilatdariya wana birêya ew ê çêbû. Hûn dizanin nava Ereba da hînbûniyekê heye. Tu kes ê li hukm, li îdare bi emrê Xwedê dibêjin namire. Tê kuştinê ya derbelê çêdibe. Êja divê serdema xelîfetiyê da jî xelîfe ne bi Kurda, ne bi Ereba, ne bi Farisa bawer nedikir ji ber ku ev xelkê cî bûn, bisilman bûn. Her tim wexta pişta xwe bi wan girê bidana dikaribû înqilabekî lê bikin. Werin şû navê. Ji ê ku bêxwedî bûn ya koçber bûn, bêhêz bûn, tik bûn, ewana ji bo qesra xwe, saraya xwe, parastina xwe teslîmê wan kirin. Teslîmê wan kirin berpirsiyariya wê. Ewan jî ji vê sûd wergirt. Bi zimanê xwe, bi ewa xwe ji ku Tirkekî hebû piştgiriya wan kirin, li ku derdorê hebûn xwe li qesrê xurtkirin. Bi wê hawayê li vê mintiqa hanê, li navçe hanê bûn desthilatdar. Yani desthilatdarê ne ji piraniya xwe, ne ji geşbûniya xwe, ne ji ewa xwe vê navçeyê ava bûn bi ji tirsa îdarê rawestandinê bûn hukm. Ev ya dema Osmaniya da jî ev xurtbûnî ev wê çêbû. Lê di dema Osmaniya da lênerîna wan li ser gelan, gelên ku heyî, civata ku heyî li ser bîr û baweriyê bû, ne li ser kok û eslê wan bû. Ewana mesela kesê Cûhî, Rûmî, ji te re bêjim Ermenî, Aşûrî, Kildanî li gorê wana civatê mêze dikirin. Li gorê ê bisilmana jî evana jî xelkê bisilman bûn, navê wan neqedexebû, jiyana wan neqedexebû, tebayê xwe dîtin, bingehê xwe dîtin. Tenê ji Kurda tabi rewşa êcidiya û Elewiya ji ber ku ew ne bisilman bûn, bi dijwarê ne wek kesên ku firleyên kîtabê dibêjin û ne kîtabê dibêjin, dijwariyekî gelek mezin êrişkariyê li ser wan dikirin. Ev dem heya şoreşa Fransayê ku 1879 da dest pê kir, mesela netewetî geş bû. Meselê cî da jê, Tirka da jê, derdorê da jê û mesela netewetî geş bû. Ew ê çavê Osmaniyan hemê dairên dewletê da tirkîtî kir wek ew ê, wek mecbûrî. Memûrê ku Tirkî zanibûn li her derî kirin berpirsiyar, tirkîtî kirin zimanê fermî dewletê, yani pratikê da werçêkirin. û di wê serdemê da İtihad-ı Terakî ava bû, ev Sultan Hamîdê di wan piçekî zulm û zordarî li ser xelkê xwe jî kirin. İtihad-ı Terakî ava bû. İtihad-ı Terakî esê xwe dijî Sultan ji bo wekeviya ji bo alîkariya gelan, biratiya gelan, gelê bisilman tabi bingehê xwe da, lê dijî Sultan sinekê ava bû. Diviya da ê aktif yê herî xelkekî yê aktif tê da jî Kurd bûn, Tirk bûn, ji te re bêjim di wî warê da Çerkez bûn, di wî warê da jî Kurd piştgirê Sultan netî Osmanîtî derketin. Ev çima ji ber ku dema Osmaniya da wek enendik azadiyekî nîvazadekî hebû li Kurdistanê, nav Kurdistanê hebû, nava xwe da wek axa û şêxê me wek otonom bûn. Jiyana xwe bi kurdayetî bi ew ê domandin.
مترسیه که دوی وارد سرتنه بود تنه خدمتکاری Osmanlıyan بکن بسه yani servet zordariye ki vaziyette berçaftine bu le despeka ve qarne بیستی da ev şoraşa kud bejin 1980 da Türkiye le her dayıçu geç bu. Ev çağı Türk'ün nijatperest ev John Türk dema 1980 da 1880 da avakırın. Le pişti 1980 da kurt bun. Ser nave Juanen Türk le her deri erişin eve kırın. Roma kırın, malum mülke wan kırın, tırsu, talan, terör el ser wan kırın. Bu ser malum mülke wan. Kekbaran Cenab-ı ta gavadıgo embe dema Osmaniya de embe Kurt xwedî statûyek bûn mîriktiyê wan hebû xwe îdare dikirin. Piştî niha rewşa siyaseta Anka ya embe piştî avabûyîna komara Tirkiye û ev tarîxa me ya nêz de siyaseta ku embe dewleta Tirkiye dimeşîne siyaseta li ser bingeha înkarê siyaseta li ser bingeha tune hesibandina milletê Kurd e. Ev siyaset gelo niha bi rengekî din ji alî koalisyona AKP û MHP derbasî jiyanê bû. Ev siyaseta anti-Kurd gelo ew ê karibe bi serkeve? Ya ez bawer nakim ev siyaset bi serkeve lê mebesta min yani ev nijatperestî û anti-Kurdbûnî ji ku tê yani ev dijî milleta esê hûn ne ji bo Kurda tenê ji ber ku ev xelkê ku nava Tirkiye dabin wek Laz, Çerkes, ştera bêjim Boşnak, Arnavut evanan ji xwe nava xwe de helandin neyiştin yani metirsiya herî mezin ku Kurd heyan wan nehel yani wek hebûna xwe domînin metirsiya mezin ji wê derê wek tê zanî wek ew ê mesela meriv bêje ê ku vê dewletê ava kirin vê lênêrînê danîn yek ji wan jî ne Tirk e ê ku vê dewletê ava kirin Tirkiyetî milletekî bi navê ku eslê wî kêm li vê navçeyê dewletekî ava kirin ev li ser metirsiya helandina van xelqa ava bû ji ber wê yekê eger her kesekî li cê erdnîkariya ku nihat bêjin Tirkiye li eslê xwe bizivire eslê wan bê qebûl kirin li ez û fesê xwe bizivirin ê ku niha li ser hukmin dewletê îdare dikin bingehê îdara wan namîne bingehê jiyana wan namîne wek mîsal ez bêjim mesela Ecevîtê me Kurd bû serhukm bû mervê di dua qehreman û her tişt dat hesbandinê mêrek ji tirsa hebûna xwe diçe gora bavê xwe heltîne gora kalkê xwe diçe berkolê wê heltîne ji bo kul dijî wî neyxebtandin yani li Tirkiye ser milletekî navê milletekî nêhela xaseten ser navê Kurda tu nikarî bibî tiştek ev nijatperestiya ku tê domandin ne ji nada di kodê avabûniya vê dewletê daye biriya üniversiteyê biriya xwendinê biriya dibistana biriya weşanê biriya televizyonê biriya her mîrê dezgehê dewletê li ser vê avabûne ji bo wê yekê jî dema êrişkarî diş kurdayetîn kêm jî xwanê dibe ya jî nerm dibe ev nayê wê wexteyê ku ev diş kurdbûnî rabîye Başê Kekbaran em ê vegerin Kekbaran em ê vegerin aliyê te ez mijara me têra xwe têr û tijeye ez ê vegerim anka aliyê Rêzdar Eyûb Qaregeçî Rêzdar Eyûb Qaregeçî ji Rihayê beşdarî bername me dibe yek ji siyasetmedarê Kurd e ku em zanin em bibên bîstî salên vê taliyê di nav xebata tekoşîna legal de cî girt û ev hişmendiya dewleta Tirkiyê baş nas dike bela em bibên her li welat jiyayê Kek Eyûb tu cenabê te kanî ji me bêje ku ev siyaseta anti-Kurd ya ku anka tê meşandin bi destê vê koalisyonê ew ê ji vê siyaseta anti-Kurd tu encamekî derkeve em bibên çend cara me em bibên me bixwe dîye
ev devleta her tim em bibên siyaseta tund û tujiyê lemberî Kurda bikaraniye dem hatiye kuştinên qesasnê diyar derxisî pêş dem hatiye girtin û kuştinê lê tu carî em bibên ji vê encamekî derneketî û her carê em bibên mecbûr mayê bi Kurda re diyalogê bike çünkü Kurd milletê Kurd lemberî wan serê xwe netewandine. Ev siyaseta li gorî cenabê te ev ê jê encamek derkeve gelo. Fermo kekê. Bele. Ejî destpêkê xebatkarê Çarpel Medya selav dikim û cenabê te jî selav dikim. Em tev jî di nama HP da tev xebitîn û em me tev jî demeka dirêj xebata Kurda, mücadele Kurda da niha destpêkê em bêjin ku AKP û cenabê wê em bêjin ku Tayyip Erdoğan wata ku evna derketin û AKP ava kirin wana mesela pir tişt bi riya giştî ra gotin ku em ê di nav xwe da guhartineka nihê çê bikin û em ê zihniyetekî nihê bi siyasetê da bidin meşandin û em ê mesela Kurda û mesela demokrasiyê mesela wekevî em ê bidin berçava. Destpêkê da em kêfxweş bûn û em bêjin li ser megiya jî umûdeka ew çêkir. Yani em bêjin hewaka pozîtîv berda û heta me cîbcî jî me destek jî daye. Me got ku eger mesela Kurdistanê mesela Kurda bê şer û bê teqereq bê xûn û çareser biwe û eger ku AKP Tayyip Erdoğan vê meselê kanû ve çareser bike em ê destekê bidinê. Li wirtê xuya kirin ku yani ew mesela tabî meseleka dûr û dirêj û kûr e mesela Kurda eval cihanî ziman di nava çar dewleta da Kurdistan biye çar parane para bakurê mezin em bêjin li alî dewleta Türk maye û ev dewletê din jî esasê xwe da berê xwe didin Tirkiye yani didin politika Tirkiye li ser Kurda politikeka çawa dide meşandin. Eger mesela Bakur dewleta Türk li ser Kurda politikeka pozîtîv politikeka erênî baş û yeka demokratîk em bêjin ku bipeşirine ew dewletê dijî goreyê dewleta Türk yani esasî xwe bi heva girêdayînan li hev dinêrin yani û tev jî carna mesela tev tên Iraqê dibêjin ku em li ser Kurda politikeka çawa bidin meşandin. Bayê lazim e em baş yani bûnin. Niha dijî siyaseta dijî Kurda li her çar parça jî bi ser nakeve. Em jî bi ser nakevin. Yani bi şer ne Türk ser dikevin, ne Arab ser dikevin, ne Fars ne jî em. Lazim e mesela Kurda li zeminekî em bêjin demokratîk û were muzakere kirin û were çareser kirin. Yani bi pevçûnê bu şer û yani bi şerê çekdarî em bêjin şerê çekdarî dönemekî belkî geçti armanca xwe. İro ne de mesela di Bakur da ne ev yani îro şerê çekdarî em bêjin ew mesela dewleta Türk dibêje çi dibêje şer dikim ez vê meselê mesela siyasetê û demokrasiyê da çareser nakim. Ew jî ne rast e yani. Niha dewleta Türk heya ku mesela Kurda mesela Kurdistanê çareser neke bi ser jî nakeve. Ne dewlemend ve em bêjin ne aboriya xwe kane xurt bike ne pirsgirêkê xwe kane çareser bike ne demokrasiya xwe kane çareser bike ona bi heva girêdayîne. Yani em bêjin ku acaba mirîşk ku rê hêkiye hêk ku rê mirîşkê ye mesela Kurda û demokrasiya jî wisa yani niha mesela Kurda biye girêka kûr e. Yani mesela çar parça da girêkûr kî biye. Ama lazım e ku em wê girêkî di mesela de em bên di alî demokrasî da vekin. AK Parti niha mesela li gemiya MHP
بالنجاز پرستی سیار بیه پولیتیقی مهپی دده مشاندن او بروا uçurmeki mezin diçe yani o tücara به مثلا ام بین ناسنامه کرده که به ناس نکم دیجی کرده سیاست که بدن مشاندن و از مثلا از بیم او نرم دموکراسی گیال ارتی راکم سیاست مدار کرده گیا ده حبسه کم او تو جراب سر ناکه و از باورم او پیش رو جامعه که هلبجارتنک چی باشه او تو جراب که تبخواجی و دمه ام ببین افتورن سیاستی بو daha em bibin Tansuçiler o Doğan Güreşi konsepteki vermeşandın. Taliye ev siyaseta tundu tuji yani dubare sebare Kürdistan'ı hati ceribandın o jve siyaseti ji tu encamek dernake ve gavade cenab-ı tetişteki pir xoşko yani edi pirsa Kurdu Kurdistan'ı be riya tundu tuji be şere çekdari be evi çareser nabe taliye bibin milleti Kurd u raydarın devleta Türkiye evi de nokta ki de runun be hevreve mesele be havayı du netevin medeni ve mesele çareser bikin. Çareser bikin, beli. Livir em bibin cenab-ı tecboy ve evi çid be yani ev jbe siyaseta tune hasbandın o tundu tuji inkar içi naha kek silaj naha de virda du tuştane yek em bejim ku naha eko siyaseta kurda dedin meşandın eko peşkeşiya medikin az jibuy Bakurê Kurdistanê dibêjim bu Bakur dibêjim ew mesela lazım e ku li gemiya li hêlka çepê Tirka rawestin peyawn yani ewna برای خابدن کردا مثلا امبیشن داخل به یک لگمیا کشتیا پیسیار بوی یک چی لکشتیا چپ ترکسیار بی مثلا امبیشن کو پیشکشیا کردان ها دکن هدف او ادنی مثلا اونا برای خابدن کردا داخازی کردا چنه طالب کردا چنه کرد چه دغازن yani em bêjin ku çepê Tirka, barê çepê Tirka ew mücadele wanê sinif me eleqedar nake. A ku me eleqedar dike çi ye? Em dibêjin ku bira kezawa dayika Kurda neşewte. Bira xûn nerjî. Wela ihtiyaca me bi demokrasiyê he. İhtiyaca me bi aşitiyê he. İhtiyaca me bi xeweka bêtirse he. İhtiyaca me bi çareserkirina pirsa Kurda heye. Yani em mesela lazım e ku daxazî xa pêşniyarê xa yani ew pêşkêşê me berê xa bidin gel ew bêjin ku yani Kurdno em vê meseleyê çawa serevî hûn çi dixwazin a dunya dewleta Tirk jî vî tiştî bûne AK Partî bira zanime ku yani ew Kurda red bike ew Kurda nas neke ew li politik MHP bide meşandın ew li gemiya MHP siyar be û bi Kurd hene ama em nizan ku çin ya ku Kurd hene zimanê xwe ku Kurd hene em bên işte mîda wan heye ku Kurd hene wana birçî dibin wana digirîn ihtiyacî wan hene wan ra nasname lazim e wela em birayê hevin biratî birakî her tiştê xwe heve erdê wî hewin ereba wî heve gundê wî hewin bajarê wî hewin و د کنفور د براک جی لگی محروم به او چا براتیه اورگانیک او ناکه او پیکنینه یعنی ام برای اون براک هر تشتی ویه و د کنفور د جیانه که او داه براک جی نانتنه که بخواد تعذیه برچیه و کده کردم لیدخل کده که ولا چرانه اون حقسیزیه مدکن دکن حبسیه ما وسا براتی دوه ده ایجا کرد نها هم بیجم که گله کی مثلا باسخیه که مزن چی بیه Kurd ne verin mesela ben evi wana mesela peşkeşe wanjî denijî evi rewşenbîrê wanjî siyaset medarjî pirek emîna me jî ditirsin ne verin mesela bi eşkere biz dengê xwe bilind bikin lê Kurd û çiwat were bisekine jî ew mesela em bêjin vê polîtika ku ser Kurda didin meşandin ku were ser sandiqê tam tersi wî reyxa
yani tepkiye ka gırj mezin jî nişan bedin. Bravo valla mesela o mesela İstanbul'u jî wisa o. Yani de mesela em bêjin şara derya İstanbul'e ona Kekê me vegerin ve ev mijarana hîn gelek tiştên din heye ew jî tê de ez îja vegerim aliyê ew ê bira ew jî gotinê xwe bêje Rêzdar Sîdar Bingolî kek Sîdar cenabê te dişopîne em bibên her du rêzdaran behsa em bibên siyaseta dewleta Tirkiye ya înkarê ya zextê ya em bibên çewîsandinê û me hemû diye ku em bibên ji vê siyasetê tu encamekî nayê stendin divê noxtê de em bibên fikrê cenabê te çi ye ev siyaseta anti Kurd ya dewleta Tirkiye gelo ew serkeve li gorî we fermo kek Sîdar Belê gelek spas serî de silav û rêzê xwe pêşkêşê beşdaran dikim û hewayî temaşivanên medya çarpêl medya û bi rastî we gelek ez ve teqîb dikim hîn gelek karên hêja dikin û bi taybetî silav û rêzê xwe pêşkêşê emekdarên çarpêl tevê dikim. Her du biradaran dîtinê xwe anî ziman ez naxwazim ew dîtinê wanan dubare bikim bi rastî siyaseta dewleta Tirk ev ê wî şopê ew ê serkeve an neserkeve bi guman heta êsta ew ê serneket boçi yani em gerek serî da ew devlet çawa hat damezrandinê devleta Tirkiye ew ser mafên eqeliyatan nahat demezrandinê ew ser em bêjin hindik xalên navnetevî nahat demezrandinê ew devlet ser ideolojiya tekçûnê hat demezrandin îtaat terakî girt û yasaya zagona devleta Tirk ser yek millet hatiye demezrandin yani berpirsên devletê mesela em bêjin wexta Mustafa Kemal da Esad Bozkurt va devleta milletê Tirk tenê eger yekî din heye ew ancak ji Tirkan ra gulamtiye bike heqê wî ew e mesela em bêjin dîsa Nihal Atsız nivîskarek bû û îdeologê partiya MHP bû çi digot va devlet tenê devleta Tirkan e eger yekî din heye bila herin ji devletê derkevin bila herin welatekî din devleta Tirk yani wexta Osmaniyan da em bêjin mîrê Kurdan hebû erê ew xwediyê otonomî bû kekbaran ew got naxwazim dubare bikim bes ew mîrê Kurdan eger yani ji Osmaniyan re xizmet dikir ewanan dikanin mîr bin medaviyê da dît me xwend me dîrokê xwend çi hatiye serê mîrê botan û çawa devlet hat demezrandinê berê ku devlet were demezrandinê em bibêjin ew devlet ku ava kirin
Seroki devleti Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Embejin Fuat Okyar, ev Kazım Karabekir, evidin eğer yani bir deste Türkan ev devlet avakırın. Yani mesela ev Kongre Erzurum'e, Sivas'e, evanan hemi destegin Kurdan gört. Devlet ev kata evanan zayıf bun. Çava devlet hat avakırın, edi Kürt inkar kırın. Beri mesela Embejin delegasyonu Lozan'e ben Serokatiya İsmet İnönü'da çi digot, İnönü digot yani devleta Türkan, devleta Türkiye, devleta Kurdu Türkan'ın veki delegasyonun Türk-u Kurd hatine Lozan'e. Bes eğer Aliye Navnetevi da devlet hat naskırın, o hakkı Kurdan hemi inkar kırın. Hiç tiş tekniğine. Hatta berveyi ki serhildana embejin beri devlette koşkiri destpekir, Selim Şerki destpekir, çava ev inkar kırın ket zagona Türkiye, yani ev dibejin yek millet, yek devlet, yek zaman, yek al, yek neteve, ev kata serhildana Kurdistan Azadi Cemiyeti serhildana destpekir, bin Serokatiya Şeyh Said Nemir, u daviye da Agiri, Sason, Dersim, Zilan, yani gelek serhildan çi bu hemu bu zamanu nasnama Kurdan bu. Yani devlet tevayı, devlet Türk hem gerek bir bizanın devletteki jibu yek neteve, jibu Türkane u hekku mafi Kurdan u ev akaliyetinden hiç nine. Hatta esacı ev politika devleta Türkiye ser vi bingehi, ser vi siyaseti te meşandın. Em binerin, em milletin, em Türkiye nezdeki 25 milyonun zaman nine. Nasname tüne. Yani eğer zaman ete tüne be, tu hiç nini yani. Ana nodu 6 sala ev devlet hatiye demezrandın. Ev Kurdin ku embebejin parlamentoya da, bürokrasiye da, u askeriye da ciddigrin yeki binave Kurdan dikane ve dereci bigre. Mümkün nine. Yani çünkü devlet ser yek neteve hatiye demezrandını u berve ikici evanan ev siyaset edimeşine ev siyaseta itaat terakkiye u hatta estajı dondike. Em gerek bir bizanın. Mesela ev kas insan Kürt ji parlamentoyu da heye. Bürokrasiye de heye. Yeki dikane binave Kurdan. Yani ez Kürdim, ez siyaset edikim u gorveci evet naskırını, evet kabul kırını mümkün değil. Nahakek sidar dve mesele de dve mirove li Türkiye em bibên li ser navê nasnama xwe berdin em bibên parlamenterekî îro li parlamentoya Türkiye navê Kurdistanê bikar bîne ceza digire. Konsepta devleta Türkiye ya vê gavê hatî guhertin. Em bibên ber bi xerabiyê diçe. Divir de em ê vegerin di tura dudiya de em ê wê meselê bi wer bipeyvin.
نها باور دکم وجی دی بیسکبر نونر پاکی رزدار نیات آخر تشتک نویسان گو صداما تکنیکی از این نکاربم بشتار ببم مببورینن گو وای ان مساج اویجی درکت مببورین از ایران نکارم بشتار ببم عالی تکنیکی ده پرسکری که سلاف و سرکفتن ج بشتارین برنامه اوجی پروبلم آمجی یا مثلا تکنیکی هر درد کبه ام بین ام برنامه خود بدومین نها از دخوازم تورا دویم ده پرسکی ام ببین همبری او سیاست دولت ترک یا آنتی کرد دمشینه نها ام ببین ام دبینن لدنیا گلک دولت لهمبری کردانه دفاقتو ایرو ام ببین کرد لباشور کردستان خودی دولتن لروجاوای کردستان خودی دولتن تشتین باش چه دبه لباکور کردستان ام ببین اموی مجاری بشکل کی دنیا لهمبری این دولت لهمبری کردانه مبخودی در رفراندوم کردستان دی ملباش لروجاوای کردستان دی هن دولتن هرم جیل لهمبری کردانه ام ویاجی دبینن دخوازم به گوتنه کی رزدار اسماعیل بشکچی پرسافه بپرسم رزدار اسماعیل بشکچی دبیجه دنیا هن دولت لدجی کردان روجلاتا ناوین هن دجی کردان لی تشتی عجیب کرد لهمبری کردانه یعنی نها تو دولت نای دیتن که هم ببین وقتا لپرچه کی کردستان وقتا لآخه کی ملت لستاتویه کی بگیره ملت بخوازد هم ببین اداره کی هفبش آوا بکه ملت بخوازد هم ببین محفی خوین نتوی دموکراتیک بدست خینه کردکی دن لدجیوی نها دور ده دبی توره ده از خوازم کک باران دست بکم کک باران ریا ام ببین سرکفتن الباکوری کردستان چیه ام ببین او تثبیتا رزدار اسماعیل بشکچی کرد چمال همبری کردن گلو کرد نکانن ریکی ام ببین معقول ریکی لحف کرنه ام ببین ای کاربن به ابر خباتی بکن کارن به ابر خباتی بکن این کاربن که ماسی دبی دجمناتی او نکن یا گرینگ دبی ام ببین لجی کی دستکفتیه کی بچوک هبه گندک دست کردا دبه پرچاکی کردستان دست کردا دبه ارکه کی من پشگیریا و سیاستی بکن یلو چما کرد لدجی کردای و ریا سرکفتنه اوه چه به فرمو کک بارا نها یک شی بریا و اوه بکن تشتین گرینگ هیا اف دولت یا اف حکومت یا اف پارتی یا نظام چه اف مسئله کار چاره سر بکد کار سر کبه کار سر کبه شوی پرتر لازمه ام خوب پرسن یعنی ام بخود خوازم بسر کبن یا نخوازم بسر کبن یعنی یک شی دما قانون اسکانه لترکیه درکت ربازا اوجی او کرن ربازا شافتنه ربازا هندا کرنا گلن نوا کو عبدگاریا هیا هندا بکن دست تشتانی بو ربازانی بون یک شی بکردارا یاجب گل دنیا را زواجه دو کسین کو ترکی دی پیون جوان را ایسانی کرنه هدیه دیاریه سرکفتنه ری خوش کرنه اوه بکه سسی ایکو ترکی نا پیون جوان را تم آستانگی دینن زورباری دینن پرسکره کادرخن ظلمل بکن کاربن تروری بکن و هروها زمان وان قده خب کن جارجارا پرتیجی بزوردان دستیمه اوه کرن لی ام خو و دبستانان بکن دبستانان زاروکی بچوک دا دست بکن زاروکا بکن تر و پرانی کچکین جبو کچکا مکتبین تایبت آوا بکن پیرا کهینه ترکی بکن بواری زمان جورتی راکن جبر کن ملت اکو دینی وان نشکی هفه لسر نشکی هفو تو بجین همه بجن نوا هفو دا بجین وقت زمان چو ام بجن او ملت هیا ام شخورا خود خاپینن مثلا لازستان هیا منطقه هیا بس ایرو کذا پیشه ولا لاز پروبلمه لاز نتوکیه لاز و اوکی بتونش بو چه یک پروبلمه که وانده زمانی خونده کر
Yani diwari da jin ha mesela em demadı bejin me xo ez çim Diyarbakır eğer gava ez bi zmanê xo bi xwarcê xo bi rarcê xo ev xura zarokê me nikar min bipeyvim bûkê xwe nikar min bipeyvim bi zmanê xwe wextê ez herim çarşiyê û dikana û ew ê bi zmanê xwe nikar bim tiştekî bazar bikim tiştekî bikirim tiştekî bifroşim li bazarê problem duê derê da ye ya dinê em Kurd şehîd dibin ji bo Kurd û Kurdistan em diçin dikevin zindanê işkence dibîne ew dibînin bi zarokê me derdora me em zimanê xwe hûn dikin bi kêfa dilê xwe hûn dikin yani bi serketin û neserketina dewletê aliyekî va bi meva bi xwe girêdayî bi xwe va girêdayî ya din mesela pirsa te dinya li dijê me ye kesekî ne li dijê me ye ne kesekî li gel me herkes gorê menfaeta xwe ya tenê em Kurd ne li gor menfaeta xwe ne em eger li mêjiyê xwe da hebûna xwe da tiştekî diyar bikin em bêjin ev dewletê hey dewleta me ne demokrat be ne demokrat be nerm be hişk be bêguman wextê demokrat be biçekî em rehetir nefez distînin yani yekê tim her roj li merivxe tiştekî yekê rojê carekî li merivxe tiştekî ye yani bêguman demokrat be baştir e lê ev dewlet neya me ev parlamento neya me ev hikûmet neya me ev îdare neya me em lazim e vîya carekî têxin mêjiyê xwe polîtika xwe rojane kar û xebatê xwe jiyana xwe gorê wê kod bikin eger em van koda bi xwe da nebînin em bêjin wela ev hikûmet hane dijwar e ev hikûmet hane nizanim çi ye MHP AK Parti ye nizanim CHP ye kodê vê dewletê bi hemî avayê xwe ve xwanê ye diyar e ya dinê mesela rêya têkoşînê rêya têkoşînê bêguman kesekî naxwaze çekelgire kesekî naxwaze xûnê birjîne lê ji bo demokrasiya xelkê ez xûnê narjînim pozê kesê jî xwîn nakim dido eger feyda netewamî be ji azadî û serxwebûna Kurdistan re feydeke hemî rêbin bahe çi destên vê gelekî bikim nebêjim wala ev ya nabe ev ya dibe ev tiştekî şaşiyê xwe xapandin e tenê rêyekî ew ki mesela parlamentoya Tirkiye nerêya me emer parlamento jî em nikarin çareser bikin piraniya me jî nevê hêzê da ye ku em karibin qanûnekî biçûk jî derkin ji bo wê yekê em bi xwe ew ê bikin em piştgirî hevdin em hevalê hev bin em ji qencî û serkeftinê hev û dûra erê bêjin piştgiriya her qencekî her gavekî her pêşkeftinekî Kurdistanê kîja perçeyê dibe birave be kîja partiyê da dibe birave be em lê xwedî derkevin em zanibin lê xwedî derkevin em karibin li xwe rexne bigirin em çin em çi dikin lê heya wiha di vî warê de zayîftiya me ya herî mezin ew e hêza dewletan hêza dijminan ya herî mezin çi ye ku em nikarin yek bin em bi mêjiyekî yekbûyî nikarin têkoşînê bikin em bi mêjiyekî yekbûnî mêjiyekî xwe ya netewayebûnî em li hemberê wan nikarin rawestin problema me herî mezin ev e em vîya nava xwe da bişkînin bêguman ew nikarin bi serkevin em ê bi serkevin lê bi vê hebûna xwe bi vê hebûna xwe bi vê mêjiyê xwe ya niha demokrasiya heye parlamento heye nizanim çi heye em bi dû wan rêbaza kevin em ew nakin Kurd lazim e em wek hebûna xwe di polîtika xwe rêxistiniyê xwe da mesela misal mesela Kurdistanê de tu rêxistin tune yani rêxistinê civakî qestan tune em hemî mêjiyê me da wek salê beriya heştê rêxistinê siyasî hene eger komelekî ava bikin komela me siyasî be ya jî çawa me sendîqa û oda û nizam ew ê da ne mekanîzma dewletê de ka ez ê ser bim ya filan partî nûnerê wê berpirsiyar be ya nûnerê ê berpirsiyar be di hemî Kekbaran ser nakim Kekbaran cenabê te tespîtekî xweş got kir di bir de niha têkiliya siyasetmedara û gel dişibin mesela mînaka mehsî û avê niha gava de te tiştekî xweş got ji bo demokrasiya xelkê û em bibe ji bo azadiya xelkê nene dibe ji bo mehvê xwe yê neteweyî demokratîk ji bo welatê xwe ji bo axa xwe em tekoşîna xwe bidom niha rewşa em bibin yê ji bo tekoşîna ya jî demokrasiya Tirkiye dixebitin em dibînin ku em bibin di kîjan astê de ne lê
یه جبوی ولاتی خواه جبوی آزادیا کردستانی جبوی ستاتیا کردستانی تکوشینی دکن مخابن تکیلیا وانو گلجی پر لوازه یعنی دوی تسبیده ده ام لحب بکن جبوی خورتکرنا وی خطی جبوی خورتکرنا ام ببین تکیلیا گرسه و سیاست مداره دوی مروف ریکی چاوا هل بجیره ام ببین راسیجی روش قط نباشه ام ببین اون مزه دکن ایرول باکوری کردستان هنجیا ام ببین هولدان هنه ملت خوازن تشتابکه لی دورالین جو کردستان ستاتوت خوازن دروشکی ام ببین پر لوازنه بوی بی تشتید بین مروف چی بکه یعنی ام ببین ام دبینن لباکوری کردستان کرد ام ببین خودی ستاتون دولت کیوان فدرال هی او جبوی مسر بلندیه لروجاوای کردستان ام ببین کرد هدی ام ببین خودی محفی نتوی دبن و به ناف هولدان دن بر به ستاتوت گرتنه دوچن او جیش بوی ما ام ببین جی کفاشیه لیل باکوری کردستانی روشا سیاستا باکوری کردستانی دبن یا گوتنه که او دبیج عدیت کشه یعنی روشا با سیاستا ستاتو خوازین کردستانی باکوری کردستانی قطن نباشه دوی پروژاک سیاست مدارا هبه پارتین کردستانی هبه کو وی ختماندنه درکه دوی واری ده جنابه و چه ده فکره گلو؟ نه تشتکی از ببشاف اوه بیجم دبی کرم شیری حتی پیریه ام قرنه کو نها پولتیکا دکن دروای پککی و اوه ام پرانیا وان قرنه هفته اینه ایکو هفته دا سیاست کرن بر یا سال 8 سیاست کرن سال 8 حیانوها 40 ساله ام وقت دزبرن نوا سیاسته وقتی ام دزبرن تشتکی خوزاییه ام دچن لکیت پرسن کسی کو بری من ناست کر کسی کو بری مرحبا ملیه بو کسی کو موان ناست کر ام دچن لوان ده پرسن ام کارم بوانا تکل دینم پیشکی اگر پروبلم کی مچه نبو به ام بوان راود کن یادنه ام کسی بری پشتی هشته بتشتی نبویی تشتی پچوک ما هفدو ایشاندی ام به هفدو کتنه شون هم یکتیا بکن ام هفدو کتنه ام هفدو قصنه باوریا ما هفدو نمایی ما هفدو ایشاندیه بوی واری و ام وقت دچن ام نچه دگرن ام لحوالی خوی 8 سال 40 سال بری 35 سال بری مناس کریه اگه هیچ مرحبا ما هفدو نم لوان زبرین ریخستن و پروبلما سیاستا کو آوا بو بخوازن نخوازن اگه بدست وان ایکون او چه هر یکیل چو سرکون خو آوا بو وقت سرکون خو آوا بو تکریا وان کنا و جواتا کنا های بفدولتونه جهودو دوره پرسکریکت ویبره دای یادن ام همه وقت ریخستن دفکرن ام تنه ریخستن سیاسی دفکرن کسا کی جماع ام نزانن ریخستنا جواکی چیکن پرسکریکا کریجیا بکن پرسکریکا اختیارا بکن پرسکریکا زاروکا بکن پرسکریکا جنام بکن پرسکریکا دکاندارا بکن یعنی دوی واردا سر ناوی کردبونی کردستان بونی اگه مکارب نکاربن کردستان دا ریخستنا آوا بکن اگه دوی واردا ریخستنا آوا نبن جواک نابا ریخستن جواک نابا ریخستن یکی دیدنه هیا ایرو پارتی و ریخستن که هنه هر یکی دی بیشتر به کرم کن ام وکرینه ورن کرم کن تکم پارتیام جر کسی رو بکریه باشه افانا دکاره یکی اتفاقه کی بکن بلکه ری بازه کی جبو ریخستن کرنا جواک کاربن ببینن یعنی ایرو روشا کامته دانه سیاسی پارتی می که هنه لقاده ام نکارن تشتکی بکنم که ام تیر ناکن جبو وی روشه بکورین بگمان دست کفتنه که کیجا پارتی بکه یا جی کیجا پرچه کردستانی بکه ریخستنه که هری پچوکشی گرک ام پشگیری بکن سر طرف سر چاوا پیشوازی هاوی بکن حرمت هاوی بکن پس نوی بدن لی ام بخو ام اگر ریو ریبازی خبات خو نگورین ام نکاربن نوا خلقه دا ریخستن نتوهی آوا نبن ریخستن هری پچوک به چاندی و سیاسی به پروبلم جواکی به بس سرناوی کردی به اگر جواک بریخستن نبه ریکی دنی هم نکارم ببینی یادنه شی زمان و چند خون خودی در ناکر یعنی هم سیاسی دکم زمانی خلقه باشه که باران
ام ورن عالیته از بگرم عالیه رزدار ایوب قرگه چی که ایوب و رزدار باران بوسخان تماشا کرد انها هون دناف گلدنه هون لرحای دجین هون دگرن نه ام رخنه خوال دیجی ام ببین سیاستا کو ام ببین کمارا دموکراتیک نتوا دموکراتیک یا جی ام ببین گرسه کرد برن عالیه ام ببین سیاستا دموکراسی ترکیه دکن ام جوان گازنجا دکن روشا گل باکور کردستان چیه گلو و اف روشا ام ببین پارتی و ریخستن می و کردستان رس ستاتوت خوازن بریکی چاوا کانن جبه قریزا کو هی دجین جبه قریزه درکوین و آلترناتیو کی پیشکشی گلی خو بکن نه دبی ام بیجن پارتی می آنکا هاتن دامزراندن یه یاسایی جالی گوتار خو جالی تثبیت خو سیاسی جالی ام به پرسپکتیو خو جالی او خودی هشمندیه کی نتوین ریب نشانی ملت خود خودی پرسپکتیو لی پروبلم آوان ام ببین تکلیا وان و گل قطبویه هم زانن افجی طرزکی سیاستا دولتیه یا جی ام ببین طرزکی کو یه خوازن جبوی دموکراسیا گل سردست دخبتن اوجی استراتژیه کی وانه لی وظیفه سیاست مدار اجی اوه کو ام ببین وقتا لجی که ختماندنه که به جگلی خوره آلترناتیفا نشان بده نه تشتی ام دبینن ام جی دم لولاد دگرن اوه دبینه جنابه تا یک به یک بگل ری به سیاست مدار ریا ختماندنا و سیاستی و ری وکرنا جویر سیاستی ری چه حوجه یعنی مروف ری کی چاواد برخواه بکه کل باکوری کردستان اف ریا بسر که فرمو که ایو که سیراج نها دست پیکی دا دغازم یک تشتاونم زمان یک نها مثلا کرد ایگو پیشکشی دکن و ریخستن ما سیاست مدار ما راستیا خوابون یعنی او خناس بکن راستیا خوازانون مثلا ام کی دپیون دا آقفن ام لکردستان که سر بخواد دانا کبن جیر یعنی ام دیگه ام کردستان که سر بخواد دخوازن یعنی ام لازمه که مثلا او بین باشور کردستان او رفراندوم اکو چه بو 25 ایلول دا دور دا هر کرد ام بیجن خابونه او کیمو کیماسی مچو ام چرا مثلا دوی مثلا رفراندوم دا بسر نکتن گل مثلا نشان دا گل مثلا تاور خاجی دانی اورتی دا خازی خاجی هانی زمان و ام بیجن سدی نیسکا حشتی بشتاری چی بول هل بجارتنا رفراندوم باشوری کردستانه لی مثلا کرد ام بیجن او گل او قوتا کامزن آلی یعنی او کامزن گریه کامزن چیکر لی ام بسر نکتن نها یک مثلا ام راستی خوابونن یک دو دیا لازمه که یعنی ریخسن کردا سیاست مداره کردا شخصیت کردا اونا چه دغازن داخازی ما چنه دنیا زانوه مثلا بیشن دیپلوماسیا کردا پر قلسه یعنی نظام دنیای کچید که یعنی او دنگا دنیای و نظام دنیای دست که داره تو سیاست یعنی هم بین دنیای سیاست دنیای و نظام دنیای تو نزاوی و تو گوره وی تاوری خواه و داخازی خان نشان ندی گوره وی دیپلوماسی که خورد آبان نکی تو از بیشم مثلا ناو نتوی دا مثلا دیپلوماسی دا بسر ناکوی نها مثلا او مروفه که مرا گو که یا ایوب گو اون گودا دیوانه گو اون به میلیون انسان کم دکن گو اون دنگ زارو قدر دکن
يعني اون طلب خا مثلا گو اون سلوغان که داون دوی نظام چه گو اما اون نه که مثلا مافی خواد غازن یا ام کردستان دغازن یا ام مثلا بیژن دموکراسی دغازن یا جی ام ناسنامه کرده دغازن که ام بیژن دستوری دا وره پجراندن گون وانا نابج اون دوی سلوغان که داون فلان علمز به یا شخصم بیوان يعني اوي جدا او يعني مثلا هم ديجن كو كومارا دولت ترك آوا بیان هم مری راستی خابونی كومارا دولت ترک آوا کریه کرد آوا نکریه دید که به راستی خابونی نه فقط ایرو كومارا دولت ترک نکانیه بسر که و پیش ناکه بیه يعني او دشونا خواده هم بیجن باتاناش دکیه کرد که بشتاری وی جمهوریتی نون که هم بیجن که کرد آلیکاریا وی جمهوریتی نکن اونا دشونا خواده ای تم هم بیجن وقتا که ماتور اوی دا دمینه یعنی دشونا خواده بسکن پیش ناکبن لازمه که کرد دا خازی خواه سومت طلب خواه و ورن آراکی یعنی ای باکرجی باشورجی وسایل ام بین خاصتا باکوری کردستانه کرد بلی هر تشتی گل خابونن گل چد غازیه و راستی عمل چی قوت عمل چدوه یعنی نهاد دل مگیا دا کردستان اگه سربخه در باستوه لی ایرو شرط و مرج ما ام بیجنه که مرا پیشکشی دکن یا ام قانونه مثلا سوا کردستان اگه سربخه پیشکشی بکن نه که تو کردستان اگه سربخه بغازی لازمه که تو تکلیه خواب دولت ترک را قد بکی او بی ام بیجن آرمانجا گل تو او ده آرمانجی تا دیش تنون یعنی او مثلا آبوری مثلا ایحالا مثلا رانتا مثلا تکلیه او که دغازی کردستان که سربخه دغازی او مثلا کردستان سربخه بگیری بی از کردستان سربخه دغازی و تدهری تکلیه او دینی او گل جیبتا او دکه مثلا هم بیجن که نها ام کردی که ام دیجن که ام شته ولاد پارزن ام هانی نه ای که ام مثلا دعوه کردستان ادکن و ام پر حواله می سامینه اموان را حرمت آمجه لی ام ناکفنه دنکلمه چونکه ام ناکفنه ناو دوزیه ام مثلا ام هن اگه بیجن که اشته پککه هانی شاشه راسته شاشتی خانه ای دیده هانی و ام دشمناتی هر دکن و دنیاش لمدنه یا دوی که به هزار چیشید دنگ لبان درنه یعنی دنگه که زلالی دمدا دنگه که کوره فهم کرن و شخصه که کوره ناس کرن که ام بیجن ولا داخازی ما آبا او دمدا لازمه چه بو او چه نه کرد مثلا ام بیجن که او نیدنجی دشمناتی ها ایدنی بردن ایدنی جد نوازم زمان بکن ایدجی دشمناتی وانا بردن و ام گوره راستیا گل و گوره شرط و مرج ایرو و ام سیاسته که بدن پجراندن که گوری جناب تا ام ببین داخوازیا گل یا جی ام ببین ریا کدوه مری هل بجیره چه بنا آنکا هر کرد هر پارتیان کرده ام ببین پارتیان می آنکا یاسایی یه فیلی آتی دامزراندن ام ببین پارتیان کردستان یک سیناش نه بنی از وی بجم نه ور هاته خویا کریم که راستیا ما نه هل بجارتن و ام بجن هادب یا هدپه و ام بین مثلا سلاطین دمرتاش ده حبسی ده یعنی کرد بری هر تشتی لازمه که پرسگیری که کردای نتوی چاره سر بکن یعنی هم بیجن ها مثلا دنکلمک چی بیه نه که از جناب تا اوید خوازم فیر ببین نه هم ببین پارتین ما هم ببین خودی هم ببین برنامه کینه ده برنامه خود هم ببین یش کردستانی را هم ببین دولت اکثر بخود خوازی یه فدراسیونی خوازه یه اوتونومی خوازه بناوی خبری خستن کرنه پروبلم لور یعنی پروبلم لور تونه پروبلم اساسی دوی مرو یعنی کرد وگرن مالا خو جبوی ولاتی خو سیاستی بکن پارتیان کردستانی دوی وارده گابن ارینی دا بیجن
نا بروگراما سرکه تکلیا وان و گرسه ام بین خود ند معنا ام بین وقتا سیاست دکن دبی همو به هفره ام بین سیاست کی بکن دشمناتی هبودن نکن لی ارکا سیاست مدارا اگر گل دناف روشه کی خراب دیه ام همو دبینن ام بین باکوری کردستان گاوا دی جناب تجیگو ترسک هیه ترسکی سرگر هاتی به هزارا انسان ام ببین او سیاستا بری کو کردا بری کرداج سیاستا او بدور خستن به سیاستا ام ببین سیویل دموکراتیک دور خستن سیاستا هندک و باریخاتا خستن پیشیا گل ترسیا اپ پروژا کی بو لی ارکا سیاست مداران لی دیجی ام ببین و سیاستا کو ام ببین کرداج روژه و خود دور خستن جه ولاتی خو به دور خستن جبوی ولاتی خو ستاتو خستن به دور خستن به دو دموکراسیا ام ببین دولت سردست بخن سیاست تک استراتژی که آوا کری قصه من ام ببین گاوا ده مساتجی گو که بارانجی تشتکی پر خوشکو دوی مروف جبوی این طالب معقول جی کاربه ور جنگ هف و ریکی لهم بر مثلا جناب ترتشکی بیشم روشا پاندمیه در خصولی ام ببین روشا پاندمیه دمدی کرد وگریان ام ببین مالا خو کسی مالا خو نکانی بود درکتن لی هر روش جخور آلترناتیفا دردخه مثلا ام ببین ایرو لپوسری ام ببین دو بیرچه بو یک مثلا تداشه یک جی مثلا ام ببین به کرونا نخوشیا شوه دویر ده ام ببین لقوسری دزگه سیویل پارتیین سیاسی کسیت سربخواه انسیاتیف گرتن مثلا ام ببین دوی انسیاتیفه ده مثلا ام ببین کسی خواه بخشی تیده بون گوتن ام دوی بخواه لگلی خواه خودی درکوین و ری نشانی گلی خواه بدن اف سیاست اکی سیویله سیاست اکی انسیاتیف اکی سیویله و پارتیین مجی تیده دوی دزگهین بوی رنگی لکردستان آوا به دجی ده تشکیلات آوا به و تیکه و ناو گل و ری نشانی گلی خواه بده ملت خواه بده اف که سیاسته ام ببین لپوسری لبیرتی حاتیه بکارانی اف ری اول یعنی پارتیین می سیاسی دوی لگنده خواه نافچه خواه لباجار خواه به دزگه سیل به دزگه افتشتانه آوا بکن کانون بسر کبن یعنی قصه یعنی به امریکی ببینه او ری نه مثلا جسری ده هم سرخابونا کردستان ادخوازن نه دوی ام سیاستش بوی ولات خواه بکن و ام ری نشانی ملت خواه بدن نه هم گاوا ده گود مگو مثلا لازمه ام راستی خوابونن ام شرط و راستی خوابونن شرط و مرجی خواه باش زانون یعنی او شرط و مرجی که ام تیدانه چننن ام کانن چه بکن ام کانن چه نکن روش همه چاوه قوت همه چاوه نها واتشتاهات خویا کرن که مثلا از ام بین که زلالی بیشم کرد حیا کن نگینه مافی خواهی نتوی و ناسنامه کرده ده مثلا اوی ده که نه ناس کرن و که آنها یاسه که ام بین دموکراتیک و که کرد تیده هنه ناسنامه وان تی قول کرن نه ناس کرن و نه پجراندن کرد نخوادی تشتگرن ها مثلا بین هجرارتن چید بنا بلدیه بسر دکبنا او درن مثلا دیگرنا قایم او دکنه نها دوردا مثلا دسپی که دا امبیجن کو یعنی او پکه که یا جهاده پی سیاست دکا امبیجن شاش دانه مشانه او مثلا کولانا و او مثلا سلاحان و سرهلدانان و باریقاتا مثلا موی چاقی جهانی زمان مگو که او تشتا ندجی خواده شاشه او وانا مثلا دسپی که دا پورتیقه که پری امبیجن زانتی دانه مشاندن او کرن وانا کرن مثلا بن دستی خواه و وانا و حضرتی خواه کرن لی تماشه کرن گوت برا حضرتی خواه بکن دور دا سیاست که یعنی پر مهندزی دانه مشاندن او گل دورا وان قستن مثلا لسوری شردو لآلی دنه ملت نان دخار یعنی او
دوردا مثلا صاربونکی سر ام بیجن دوزا کردا چیکرن او یعنی تشتی که دولت دغاست پکه کی به دست خا کله تبسی داوانا گواشتره یعنی ام بیجن او مجادله بری که مثلا او هوا که پوزیتیو سرگل چی بو او تشتی که در کتونه اورته او ریغستانانا او قزنجا او مثلا نتوی وانا هانی کوم کردن تابی ام بیشن مثلا ایمرالی و مثلا دنی و دنه ام نوازم پرتشتا بیشن دور دا هانی کردن تبسی دانا وانا مثلا آلیه کی ام بیشن شاردریا و دیکل آلی دیده که ben demokratik özellik ilan edin. Bavem tel şırnağıt belediye destete de tibser keti u belediye u endam evi ki hamu ظلام etene. Tüccara de şey ki de derdki wana de beji ki wara madahalam bike u wara evil orta raka hani bike hani bike. Ev zemine ki nuhu çekirin. Orada pelçkandına ka mezin çekirin. Lebele ev proje u yani proje miteu ev proje pek hanin u nahaji mesela tirseka mezin لسر گلی کرد مثلا نما کرد یعنی ام نغازم بیشن بیرو باوریا وان شکایه او ترسک آمازن لسر گله ترسک آمازن لسر ما حمیه چی بیه ام نورن مثلا ام بیشن الاشتریه کی یعنی هون زمان یعنی بی راستی تیبن آدنه او مثلا یعنی کرد همو ام هرکس زانون که او مثلا دموکراسی و مثلا آنایاسی به کردارا به چیشیده گیه به ترکارا چیشیده گیه مثلا ترک yani em ben ku wata ku yani o yasa madda kanunu dedin meşandın bir Türkara aile dedin meşandın bir Kurdara aile dedin meşandın. Ha burada çibiye lazım ku demek ku tü em bejin güvence Kurda nine. Bıra Kurd zanın yani işte vah ha burada çet dünya reisler ciddi belediye ciddi şara derya ciddi nizam te çiji ki o dili wan gazına ona اوه که ام بیجن آواز کنه آتما که چید کنه یا جی والی دست دیگه سره او دیگه دورده لازمه که دیمه که امورن عراقی کرد بری هر تشتی و مسئله ام چاره سر بکن تمام ام ریغستان باشه که باشه و چای ام بگرن دیسا به جیه که تمایه ام بپیون از آنکه مخواستم ببین به کک سیدار تکلیدن لی کک سیدار دمه که قطبو کک سیدار باور دکم تا کک ایوب گداری کر کک ایوب ام ببین هن گلی و گازنجی خواج پارتین خطا کردستانی دو پاریزه و کک ایوب ام بین بخواجید خوازه ام ببین خطا کی خورتیا ملی آوا ببین جناب ود مثلا ام ببین alternatif ki milli و خرد و خودی ام ببین صلاحیتک به گلوی گداری به گرسل دوی به بمشینه دوی چه پیوست و مثلا ام ببین گاوا نظام اینترنت خود بود گداری نکن مثلا ام ببین لمردینه انسیاتیفک آوا بویه انسیاتیفک جو دزگه دموکراتیک جو کوملان جو پارتیان جو کسیان خوابخش هاتی آوا کرن و او ام ببین دو هلوسته آوان چه بو یک ده مثلا تداشه ده جیران آوان الکتریک آوان هات برین مداخله کرن بون طرف دو مثلا شوبا کورونای ده بخواه انسیاتیف گرتن گوتن ام لفردجین ام ناخوازن گلی ما بمره گل پریشان ببه وک جالی پرورده جالی آگاهداری گلی خوره تکیلیه کی دانه نال هر باجاره کردستان اف مدله که انسان آخا خودی در کبل ولات خودی در کبل باجاره خودی در کبل بخواه از او حوالانا پیروز ذکر اف ریکیه ریکی کو ام ببین د دما پاندمیه د دفاختو درکتوردی جناب تجبر دوی وارد چه د فکره د به چه بک ککسیدار قاربن خو ولات خو اداره بکن بازار خو گوند خو نافچه خو اداره بکن اون چه د فکرن دوی وارد بله گلکس پاس
براستی من اینترنت من چو بروی که من که ایوب توایی گداری نکر نه تشته که هوانو یعنی تاریخ هاتیه گواردنی روش هاتیه گواردنی گلی کرد ام بویژن وک مینا برینینه روشا کردستانی دیسا اوسه ام بویژن وک جغرافیک او کراس ایدی جه تنگته بوچه سایکس پیکوت چو لوزان امروی هندک مایه و کرد باشورو روجاوای دا بون خودی دستلاتار دروی که دبیم ایدی سرانسر جیهانه دا کرد اکتوری کی مزنه کرد آنا تنه نه هرمی و ناونتویه دا مثلا کرد و کردستان مسئله کی گرینگه و کتیا روجاوا دونه روجاوا همی هرمان دولتان دا هیه گیچی کتیا روجاوا döne. Ama gelek tiştek başa. Bes em yani çavakek eyüp bu em milyonan yeki dibeje milyonan toptıkın bes denge ve denge zarokan derdik eve. Rasti va mühime. Va gelek mühime yani em seriba ana em bevejin başuru rojava eğer tu bir navê xwe tune bû bi rastî tera tiştek nîne tera tiştek tune mesela ew e yani eğer tu ser erdê xwe hebî eğer tu erdê xwe biparêzî herkes gor wî hesabê te dike em bêjin ana Amerika gel YPG gel eri peyde YPG peymanek ser petrolü ava kirine imza kirine berası kefameti ev ve deri yani hem navneteviye da Kurdan mezindike hem Kürt Kudi malu milki fe derdike be bes ez nizam serkirdayı PKK Cemil Bayık ez nav bidim dibe ev petrolü Suriye yani ava çiye ava siyaseteki neteviye ava siyaseteki milliye na mesela berveye ki dibim ev kras edi rojalata nabinda tenkte peviste Kürt ve deri bebe xudiye axafe xudiye destlafiya xwe idare bike û kek ew dîsa got eger avanan kekî dar dixwazim tiştek bêjim te gotinek xweş got te got kiras ji mer teng tê niha kiras kane li başûrê Kurdistanê teng be lê her gu dere em bibên zorê didin wî ew wî kirasî fere dikin mehfê xwe yî em bibên neteweyî demokratîk di gelek wara de mîsoger dikin em dibînin em bibên statuya wan rewşa wan yani hêjayî teqdîrê heye mirov pê serbilind de dibe li Rojavayê Kurdistanê zorê didin ew li Bakurê Kurdistanê kiras berde qumaşek tune ye yani divê terziyê hene lê qumaş tune divê em qumaşekî ji xwe ewlê kirasekî bidirûn yani em bibên divê em wî kirasî bidirûn ku em kanibin em bibên nîşan bikin wele kirasê me heyî melxwe kirî li Bakurê Kurdistanê tu tiştekî Kurda sernavê Kurda tune ye nasnama me qedexeyê netewa me hebûna wê qedexeyê zimanê em bibên zikmakî perwerde tune ye tu di magzagona Tirkî de tu heqekî me tune ye yani anka bîsek berê kekeyî tiştekî balkeş got yani got em bibên em serxwebûnê dixwazin lê em bibên em dinerin mehfê me yî rewa zimanê zikmakî ye zimanê zikmakî em bibên mehfê me li wir tune ye divê Kürt em bibên ji xwe re rêkî nû hilbijêrin yani em bibên ê karibin yani em bibên
جبوی آزادیا کردستان ورن گل هف به ریکی نو به برنامه کی نو به آلترناتیو کی نو درکبن ام ببین ولد طالب می جبوی دما نیز اوه جبوی دما دریج اوه مثلا قاعد دکک باران تشکی خوش گویا ام ببین جبوی محفظ زمان جید به تشتکی بک اف گش پروژه سیاسیه دویم پارتیین سیاسی دوی واریده ام ببین دست به هولدانی خو بکن قسم منا بیسکبری من مدلا قصر و ماردین نشان دا اوه دوی دی کرد ساحه سیاست ده inisiyatif ور بگرن جگل را به داخوازیان معقول لیج پرسپکتیفا خویا دولت بوین ستاتوی خواستنه بگاب بشونده ناویشن دوی او ور کرن که کسی دار تو چه دوی واریده؟ که هجا و سالن داویدا هندک پارتیه ما به ناوی کردستانی مراجعت کرد حتی مزراندنه وک پارتی آزادیا کردستان وک پارتی سوسیالیستا کردستان وک پارتی دموکراتا کردستان و داویدا پارتی کمونیستا کردستان آنا و پارتی ما yani 5 sale illegal kardıkır bes Türkiye'de o vakta 2015'in çardaşında hindeki tiştat guartini evanan ev partiyancı benavi xoy taybeti benavi Kürdistan'ı müracaat kır. Ez diroka tariha Türkiye'de u diroka Kürdistan'a Bakuriye'de ez va gavan yelle girin gibinim. Ana va partiyeme evanan riziko ki mezingir benavi Kürdistan'ı müracaat kır. U hadda mezrandini. Ana mesela ev partiyin kuminavi vanango karen medeni dikin, kare siyasi dikin, u şiddet u teröra durun disacı serva partiyan dava hat vekirini u duhazın va partiyan qedaka bikin. Bu için داخوازیان وان پارتیان هنه بلا قرار آنا زاگونا ترکیه ناوو پروگرام یکا بگورن ام ناوو و قبول نکن بروی که آنا چیه بیسا حقیه سر مثلا نتوی yani eğer tu به ناوو کرد و کردستانی تشتک بخوازی اوی قدخه بکن بروی که پیوسته ام جوی دوزه جوی تکوشینی برمedin. Ana mesela Partiya Sosyalista Kurdistan u Partiya Azadiya Kurdistan ve hevra yani gormen ve hevra hindi kare rastı başlıkın ve hevra karu xevat dikin. Mesela ser persa neteviya Kürt ser persa yekitiya Kürt, ser persa yekreziya Kürt. Mesela du civine girin kır. Ev yek civin meha iloni 2019 ji Diyarbakır'e kır. Ev düyemin disa meha Sıvat'ı 2020'da Diyarbakır'e kır. Armanca her bir civinanjı her mesela yekreziya Kurdan bu, Jibakuriye Kurdistan'ı. Peviste em gerek ez bir karu xabati berasi ez piroz dibinin u pişkiriya xabata u beradaran dikim bes Kemasiya vanancı heye ez viji bejim gerek ev her du parti hev partiyen din ser yekreziya Kürt cephe-ki milli, demokratik, meşru peviste ava bıkın. Li Kurdistan'a Türkiye başlıyor Baku ana heri giring eve partiyen meheye
sivilin rexistinin men sivil ciheye bes yekrezia menine ev yekrezi peviste em ava bıkın. Ana mesela tariha Kurdistan'a başvuruya binere eğer bereye Kurdistan'a başvuruya tüne bu ana berası ev yekitiye vanan gelek zahmet bu. Ana Rojava peyedev enkase nezik hevudun bune ve hevra diyaloğu ki baş heye u ez gelek yokaşım berası ev aliyeda u Rojilati disa nav şeş partiyen meda yani vek embevejin xevat heye dimeşe bes Bakuriye Kurdistan'ı hene hatta estan nav tü partiyen meda nav Partiya Azadiya Kurdistan u Partiya Sosyalista Kurdistan da heye ev ter nake peviste her du parti madem ki wanan ev di civine gelek heja kir Diyarbakır'da da min temaşa kir u min xwen berası gelek insanın me heja ev civinan da beştar bu insanın serbixwer, rusipi, siyasetmedar, akademisyen gelek insanın me ev civinan da beştar bu ve peviste her du parti zutır ev aliyeda xabatin berfere bikin u partiyendin, saziyendin, em bevejin insanın serbixwe, akademisyen, rusipi binin bahev serxeta milli, serxeta netevi em bevejin cepheki ava bikin, şemsiyeki ava bikin bana partiye mehebin bana hemli bibin yek teli ev şemsiye ana Bakur ev peviste eğer ev hatta milli da em hareket mekin birrasti yani Türkiye'de yani Türkiye velatı ki demokratik ve em geleki hoş dibin eğer demokrasi peşva biçe em geleki hoş dibin besi persa maya esasi ev karakter nake persa maya esasi em gerek ji dezgehên xwe ji mala xwe ebe destê xwe ava bikin eğer destê mala xwe ebe destê xwe eğer ebe mêjoyê xwe me ava nekir yani ber rojane em dimeşin diçin yekşi ew mesela konserê mesela Mêrdînê berastî ew programa çarpel medya me temaşe kir ser elektriğu Daeş'e nizanın çi naha ve deri tek Eyüp tiştek bu li Kurdistan'da da ev yasaya vanan cuda dimeşinin u li Türkiye cuda mesela Daeş'e da seroki ev beraber estar navi bir ne biram rastı le Mêrdînê serokê Karsazan bu camerî vekilî go babo go Ege'yi Akdeniz'i em bêjin Karadeniz'i yani yekî xudiyê zîratê em bêjin wîra sed fatura sed diçe ji me re 300 tê em dixwazin wekmîna fatura wekmîna wanan bigirin yani gelekî çi heye gelekî fark heye yani eğer Mêrdînê ew sivilên me rêxistinên me demokratik ebe wî avayî kar dike yani em wek Partiyên Kurdistanî em wek insanên Kurd pevîste alîkariya we wanan bikin ew inisiyatifên medenî û sivîl gerek her derî ava be bes ewanan hemî xizmeta Kurdan dikin tek siraj tişteke hatta êsta me gelek tiş kiriye
براستی متشتی مزنجی کریه بس ما دنگ نداره اگر زمان بچه حمیدشن هر تشت دچه یک نتبه ابا زمانه خواه ابا ناسنامه خواه ابا عرده خواه هیه اوانان گلک میمه حتی استا partiyên me ez partiyên Kurdistanê jî rexne bikim yani me hezar insan Diyarbekirê de kom kiriye babo ava kimlîka me nîne ez dixwazim nasname xwe bixwazim ez dixwazim zimanê xwe da perwerde bibim mesela em bibêjin Gandhi çawa kir li ew inisiyatîfa sivîl dibêjin ya dibêje ji Brîtanya re dibêje ava pasaport êminîne ez dixwazim nasname xwe hebin pasaportên xwe dişeritîne yani ême Baku em êstan Kurdiyê tiştek nînin ew tiştên ku heye ême nîne na keksî da di meselayê de divê merî di noxtakî de li hev bikin niha li Bakurê Kurdistanê siyaseta entegrasyonê siyaseta asimilasyonê hatî we radeyekî em bibên gelek cara dezgehên ava dibe jî naveroka wan bala dibin nêzek em bibên ji bo daxwaziyên em bibên biçûkiyê mahfê zimanê zikmakî em bibin Diyarbekirê platformek ziman ava bûye û hemû doralî jî têde ya em bibên bingehekî ku mirov karir li ser hin tişta beemirîne û mezin bike lê ev platformên wer em bibên naveroka wî vala dikin ya jî siyaseta em bibên dewleta Tirkiyeyê siyaseta em bibên yê ji Kurdistanê re statû naxwazin ya rêkî xistine ber xwe niha gava cenabê te behsa em bibên Partiya Azadiya Kurdistanê behsa Partiya Sosyalîst a Kurdistanê behsa em bibên qedepên heyî em bibên sê qedepe ya jî em bibên Partiya Komünîstên Kurdistanê kir ev partiyên me na em bibên ji bo me partiyên Kurdistanî ne û em wan kêfxweşin û birasî jî di nav xebatê de ne kar û xebatê tekoşînên hêja dikin lê têkiliya wan û gel yani tune yani divê merî divê tespîtê de li hev bike gava de me got em bibên nimûna Qoserê karê rêj ew ê veke me got ev modeleke li bajarê xwe îdare bikin li ser divê mirov dest bi ê karibin yani werin cem hev yek bibin divê merî wana bînin cem hev divê ew yek bin ne hewceyî ku em bên Kurd hemû jî di hin mesela de yekitiyek nav partiyekî de jî hev bikin welatê me ji dest me diçe zimanê me ji dest me diçe çanda me ji dest me diçe divê di wî warî de em xwedî stratejiyek bin em rêkî têxin ber bi talebên maqûl em li hev bikin em karin çi bikin divê em ji wir dest pê bikin niha li Bakurê Kurdistanê bi rastî jî em bibin gava dikeke yî bo tirsekî pir mezin heye û ev tirs rê li ber siyaseta sivîl ya demokratîk jî digire divê mirov bi projeyên maqûl derkeve pêşberî gelê xwe û rê nîşanî gelê xwe bide divir de ez xwazim vegerim alî Kekbaran cenabê te karibêje mirov kanê kîjan rêyên maqûl pêşberî gelê xwe bikir ser kîjan xalên em bibin müşterek mirov karibe li hev bike û mirov derkeve bêje di vî warî de ev daxwaziyê min hene Keksiraj Sîdar ez ê vegerim aliyê te Keksiraj dixwazim tiştek bêjim niha Keksiraj ha fermo min got dixwazim tiştek bêjim ha fermo Keksiraj hejdê tevaxê da Partiya Azadiya Kurdistan û Partiya Sosyalîst a Kurdistan bi hev re belavokek belav kir li wisa bi Kurdî heta ku Kurd û Kurdistan azad nebin ne mümkün e li herêmê aşîtû istikrar were înşa kirin belavokê da gelek tişt hene bi rastî ew belavok
Rojava maya îro eşkere dike ez giring dibînim. Yani pêwîstî ana li Bakurê Kurdistan çi ye? Tu gel kî daxî wila biaxe? Kek Eyüp ana li welat e. Hemî dibêjin yekrêziya me Kurdan nîne. Tu ne? Pêwîst e em yekrêziya xwe ser cepheyekî millî demokratîk ava bikin. û partî, rêxistinên medenî, insanên serbixwe, akademisyen nizanimçi ewanan dikanin li vir da kar bikin. Ew ji bo hemî Kurdan ji oldar bige heta nizanim çep, rast, liberal yani ji bo hemîyan vekirî be. û armanca wî ji bo berjevendiya milletê Kurd be. Ne ji bo berjevendiya serokê partiya min a partiya me. باشه ککسیدار امی ورن علیت که نها کک باران من اوی پرسی برا کک باران برسیبه بده امی تی نقطه مایی تی دوام بکه باشه نها یک شی ام دبیجن یعنی روشاتا ماوین روشا جهان کوهاتی آسته که ام کرجی نوک برینه روشا ما دوار نتوایتی دا پیش کتیه لی مترسیل مین مزنانه وقت مینا هات روزه به رفراندوم کردستان چه بود چما بسر نکتن زمان کو بسر نکتن یعنی یکی کس دشمنی متره یا جلتجی من دوست ما بنگهی داتونه هر کس لگوری منفعت آخویه بس افجن نقطه یکی دا ولاتا که ما هی لباشور نه یک پلیس ما هی نه یک عسکری ما هی نه یک اداره کی ما هی نه یک آبوریا کی ما هی همو تشته من نکاری بیا خوب بکن یک اگر سرکفتنا کی هبو او بنکتنا کرکو که دیسه بده سمه کرداشه یعنی نه خلقی هات بزوره ما درخص نه خوب کردر دبیجن روش آوا گوتنا کی لگوری من گلک چوته باشور روش آوا ایرو دموکراسیا کوچه بیه دموگرافیا کوچه بیه لهر دره کردستان پرانی بونه عرب اما نه هندکاییه دا لی کیف خوشن نزیک بونیا کردا کیف خوشن او تشتی به دست کتنه وانا ام کیف خوشن ام ایویدارم باشتر ببه لباکور یعنی پارتیم که هیا لقاده یک جه بواتا برنامه و رزنامه وان معروف مزد که جدا بونیا که گلک مزن نبرا وانا تونه هیه حتی بوه برنامه که جوانا او همه پارتیش کارم ببین یک پارتیه که پروبلمه که واره لینرین و او پرونامه دا تشتاکی جدا بون تونه بکی جدا بون دواره تکلیه انسان خوب خدا ایکوش کون ده هفدون آسکن وقت دست پیک دا جمعه نظام امریکه بهتر هنگی کسارا هم ببارن هنگی کسارا نه زیدر گل هفن او اگر اکیه لی اوان پارتیا همید کارم بکشنه هبودو لسر پیروزبایین کردستانی لسر بوینا کردستانی لسر هبونا از خوازم که باران تشتکیش جنابه تا بپرسیم تو دوام بکه نه دست پیکه ده تپر تسپیت کی باش کر دگو که ایمه ام 40-50 سال ناف سیاست ایدنه عمر ایمه حاتیه نقطه کی براستی ام بین کدو خبات تا تکوشینا تا آزادی کردستان دهیه تو آنکه ام ببین دم درنه که ام ببین مدیا و ملت دمکشون داوی تا ما همویاش بیر بکه تا تشتکی پر باش کو تگو که ایدی عمر ما آتی نقطه کی دوی خورد بیاوی بکن لی ارکا سیاست مداران ارکا ام ببین پارتیان کردستانی کوش کردستانی رستاتو دخوازن آنکه ایمه ام لنبری دولتا داگر کرد لنبری ام به سروری آوی تکوشین ادکون ام بخوازن بخوا ولات خواه اداره بکن لی ارکک دکه به سر سیاست مداره دویج نفشیر نوره میراسک بهره او جی دوی سیاست مدارین وقت جنابه تا دوی وارید ام ببین ریج اوی رو بکن قصامنی ام قاربن چه بکن و او بفرمو کک باران من يقول أمامي عطنا عمرك إنما معناه تقاوض بونا وأم مال آخرون تشتكي نكون جوانا من نقول جاي لا جوان شكل مقول أم وقت شن ولاد إيكو أم دور كثنام شن ولاد كسكو بري أم ناسكن أم تجمعنا بخزاية شكل خزاية بوان ركن أفترناك بارتين كهاي أجر لسر
enendek ser ware Kurdbûniyê û Kurdistanbûniyê di xebatên sivîl de karbin levdû bikin duî warê de gavên ne ku ji bo rêxistina me berê werdikir me komela ava dikir ka partiya min ra piştgirî bike me rêxistina ava dikir ji bo piştgirî bike em çûn nava avaya dixebitî ji bo rêxistina me ra piştgirî be ne bûye mane bi mane problem û pirsgirêkên civakê ê cuda problema zaroka, problema ziman, problema çand, problema pîkeka, problema ixtiyara, problema dezgehên gundiya, cotiyara, ênzançe bi ser bingehê Kurdbûniyê, Kurdistaniyê karibin rêxistinê sivîl spotant ava bikin. Enendek li ser wana wek mesela te Kosarê da diyar li her derê Kurdistanê problemên wa hene duî warê de Kurd dikarin evan partiyê ku hene dikarin bi bu dûra tiştê wiha ava bikin li her derê ava bikin. Ya dinê eger em nikaribin ji bo zimanek, ji bo çandek, ji bo berxwedanê biçûçik, ji bo mafû perwerdiyê biçûçik em wek Kurd û bi navê Kurdbûniyê nikaribin werin cem hebûdû em tabii bûyer û kiryarê mezin ra jî em nikarin werin cem hebûdû. Evan partiyê heyî yek aliyekî da karibin bereyekî, hevkariyekî, bi hev dûra karkirinekî ya yekbûnekî karibin çêkin baş e pîroz e û tabii ki ew li ser bingehê xuyê ku Kurd û Kurdistanbûnî Kurdistanê wek milletek, wek neteweyek, wek axek ser maf û dezgehên xwe ava bike lê dezgehên sivîl lazim ava bikin. Eger wana nekin nikarin bi ser kevin. Em ji wîya bêparin li Bakur. Ji wîya bêparin. Yani zamanê merçe, çanda merçe, kultura merçe. Tim mafekî me li ser navê me em nikarin têkoştina wê bikin. Em têkoşinê ji bo wan tiştan em nakin. Em viyan nekin em nikarin bi ser kevin. Em çima têkilî me û xelkê tune. Wextê mesela elektrîka xelkê eger problemek ye tu nikar bî ji bo wê rêxistina ava bikî werek dem hebû tu têkiliyê te û xelkê çawa çêbe. Meselê çandinî eger ji bo wan nikar bê rêxistinekî ava bikî û têkilî bo wan te çawa bikî. Dezgehê pîrekaya, zarokaya, xwendina, nizanin ciwana hemî warê civakê da lazim em xwedî dezgeh bin. Dest pê bikin, dezgeha ava bikin. Dezgehên Kurdistanî wextê ava bibe doza me te ne jî pêş dikeve. Wextê dezgehê Kurdistanî tune bin te nê bi gotinê em tişta bikin û ji problem û pirsgirêkên Kurdistanê dûr bin em nikarin mudaxele jî bikin. Problem diwê derê dayî. Kekbaran başê gelek spas hevalên rejî jî me bi hişyariyekî da min wexta me hindik dimîn gotiye rastî jî wext çawa derbas bû mirov nizanî yanî me dest bi sohbetê kir û hevê kir wext pir zû derbas bû ez em dest bi tûra xwe ya taliyê û gotinên wê taliyê bigirin ama ez ji Kek Eyûb dest pê bikim. Kek Eyûb gotinê xwe talî tukane ji temaşevanê me re. Kek Eyûb wenda bû bawal dikim problema teknîkî çêbû ez vegerim aliyê Kek Sîdar. Kek Sîdar tukare gotinê xwe talî bêje heta ku Kek Eyûb tê em tûra xwe taliyê biqedîne. Yani me dixwest em rastî jî tunebûyîna nûnerê em bibên pakê jî kêmasiyek bû lê yekcana problemên teknîkî çê dibin em bibên wek anka em bibên Kek Eyûb mahveya xeftinê girt lê qut bû ji evê ev jî dibe em bên ewa teknîkê ye. Fermo Kek Sîdar tu gotinê xwe taliyê ji temaşevanê me bêjin. Ez ê bêjim ana Bakur rastî gelekî rewşekî xirab da derbas dibe her aliyê da. Li Bakur a pêwîstî a acîl pêwîst e rêxistinên partiyên me Bakur bo me a girîn îro rojevê da bo xelk bo dezgehên sivîl bi tevayî bo gelê Kurdistan a girîn rêxistinekî netewî ava bike. Cepheyekî millî ava bike. Ez vî girîn dibînim.
ana partiyen me heye rexistinin me demokrat sivil medeni heye bila ev zêde bin bila em ew rexistinin sivil medeni ava bikin ew tiştek dine bes nav gelda nav siyasetmedarên me da nav akademisyenên me da hemî her tên gengeşîkirin a pêwîstî îro a elzem em gerek organizasyonekî millî demokratîk şeffaf ava bikin û bin wî da partiyên me rexistinên me medenî insanên me serbixwe rûsipî yani herkes dikane wê derê kar bike. Eger ava yekrêziya me nebe em nikanin tiştek bikin. Hatiye xitimandinê îro. Va aliyê de ez ber wê yekê proja ew kar û xebat ku PSK û PAK xwe re girtiye ez wî gelek girîng dibînim. Rastî. Ez ew her du partiyan ew xebatê wanan, ew pêşniyarê wanan, ew agadariyê wanan ez gelek girîng dibînim. Ewanan ne ji bo rêxistina xwe, ne ji bo serokên partiya xwe, bi rastî ji bo berjevendiya milletê Kurd kar dikin. Ew xebat girtiye pêşiya xwe pêwîst e em alîkariya wanan bikin. Bes ew ez yek aliyê de ji wanan jî rexne dikim, Partiya Sosyalîsta Kurdistan û Partiya Azadiya Kurdistan jî rexne dikim, ez dibêm ew aliyê da ew xebatê xwe germ bikin, geş bikin, gel rêxistinên din, gel insanên din, gel insanên serbixwe, gel insanên akademisyen werin bahev û zûtir cepheyekî wisa ava bikin. Me tevgîra we me berê 12 îlonê û degê ava kir. Li Ewropayê tevger ava kir. Ji wanan neçû serî. Ji wanan jî tecrübe bigirin. Pêwîstî ev e ku îro Bakur em mera rêxistinekî millî demokratîk ne em yani ne ideolojik zaman nasname û ax ser û ala rengîn va çar metîne bahev pêwîst e em bin va şemsiyê da em bin va sîvanê da em ê kar û xebatê xwe geş bikin. Bi rastî rola her du partiyan Partiya Azadiya Kurdistan û Partiya Sosyalîsta Kurdistan girîng dibînin û daxwaziya me li vir her du partiyan re ew aliyê da zûtir bi germî kar û xebat bikin. Zor spas. Baş kek Sîdar spas. Kekê ji nişka ve em bibên bi rastî gelek pirsî hene em bibên têkirin û wexta me jî pir teng bûyî yani em bibên lê kekê cenabê gotinê xwe Îtalyê kek Sîraj bi kurtasî ez li sê şita dixwazim hûn ziman yek niha li Kurdistanê jiyan xeter e. Siyaset jî em bêjin xetimiye. Vê rastî merî bûnê. Lazim e Kurd û rêxistinê Kurd, Partiyê Kurd siyaseteka niha ava bikin. Ew siyaseteka niha ku ava neve Kurd bi ser nakevin. Niha ew xetimandin û ew xeterbûna û ew jiyana ku niha em bêjin bi rastî siyasetan nû çi ye kekê hinkî veke ez dibêjim Kurd lazim werin Arakê. Niha wir hat fehmkirin ku Kurd hîn li Bakurê Kurdistanê newne quwete û tu mafê wan jî bi ser neketiye.
به راستی مری بونه یعنی تو بلدیه به شهرداری دستینه جی او کته دسکنه کدل وان غازیه وانا هذا یکی دست دن سر و قایم کی داونه بر راستیه که نوی قوت و تمافی خود دست خوا نغستیه یعنی نها هین شونه که کلم قاسا سفره که لسر پرسه که دبی نابنه ده ازیتش که بیجم تو بردوام بکه نها اگر گلت هل بجیره و شارداری دست تدبه و تو تکوشینا سیویل و دموکراتیک باوریات به هبه و او ریبریات به که وقتا دست دینن سر شارداریات او بمليون انسان تقارب درباسي حركات بك او نقارن او شارداریش دسته بگرن ریا سیاست السویل آنین ور نقطه دوی نقطه ده توندی توجی ریل بر گلجی گرتنن او پروژه توندی توجی دما هندکا دما باریقاتا هات بر اوی کو شارداری زانی بون ام ببیند کردستان داگر کنه جه 20 کس کشتنا 20 کسی ناترسن جه 100 کسی ناترسن لی او جه راکسیونا به میلیونا انسان آدترسن وقتا به میلیونا انسان در کبن کولانا ببه جه شارداریا آمد آمنه دنکان شارداریا می بگره دولت جسارت ناکه من به دستی خواه هندر سیاست والا کری یعنی کک سراج نها مثلا کرده آیه کمین شارداری ننن یعنی مثلا یک کرد لازمه بری هر تشتی ناسنامه وان وره ناس کرن نها لازم ام بیجن که مثلا او ختماندن او یعنی ختماندن سیاست باکوری کردستان ای چاره سر بوه یک کرد لازمه ورن آراکی ام بیجن که پیش روش 1921 یعنی او هلبجارتنک چه بوه کرد لازمه که داخازی خواه یعنی خال بخال تک تک اون زمان ام بیجن که یک ناسنامه کرده ای وره ناس کرن مثلا ناسنامه کرده ام بین آفا گشتی یعنی داخازی طلب گل کرد داخازی کرده چنه ام بیجن خال بخال او سیاست مادر کرده ریخستن کرده پیشکش کرده ریسیپی کرده و جواب هون زمان خال بخال ام بنرخینن و بیجن که طالب آمد دست بگی باید ده ورده او مثلا ام بیجن که نها مثلا سیستم ترکیه هاتیه گوهارتنه ام بی راستی بونن یعنی او دنکلمک چه بیه که کرد قانون مثلا سیاست که عاقلانه بدن مشاندن او قوت خواه و حیز خوابونن ابسر کبن لیک و هر کس لترازیه هنه کاسیار و هر کس لسفره هنه کاره بوه ام بیجن تاشته و فراوین کرد بسر ناکبن کرد لازمه قوت خواه و داخازی خواه یکن طلب مچنه داخازی مچنه کرد چا بسر کبن ام مثلا کردستان اقا سرمخوش نازن ام لترکیه گاه میشن دموکراتیک دقاسن لترکیه گاه که کرد ناف دا مافی حقی خانه ناسنامه وانتی ناس کرن یعنی آن دور دا چه لازمه که گوهرتنه که نه آنها ایسا که دموکراتیک وره آبا کرن دور دا مثلا ختماندن سیاست کرد لازمه که پیشکش کرده سیاست مدار کرده ورن آرا که بری هر بجارت هل بجارت که يبقى او تثبيت کی دجی دیت براسی مثلا قرب باویره به مثلا رونه دوی کرد طالب خورونه وک عالیه کی مثلا تثبیت کی هجایه دوی واریده لازم تشيك بيجي دوی واریده گرجی عادتنه ببین هيا به هدف رونش کو مالی کردستانی بو رودنن و اصل دوی جبوی دم پیش ما اوجی گرینگه دوی وقت روزه او خاله کی پر گرینگه یعنی به قیمت راست از یه مسئله باش زانم از مثلا تکلیه مبکک مصطفی به پاکی راجی خورتن پسکی راجی خورتن به ایدراجی خورتن یعنی ام یعنی از زانم طالب
پاکی و پسکی چنه لی مثلا استانبولی ام بیجن کردا CHP destek kir çim dest kurda ket em ben İmamoğlu çıkır yani em ver rastiye bunun ha beri her tişti ziki mebirçiye beri her tişti kurd gızanın perişanın em bindestin beri her tişti beri elbijartına beri em bejin şaradariya İstanbul'a Ankara'ya Antalya'ya kurd lazım akul masir rüştem beko tedki vi hakimi bidi tedki nasnama mı nas biki tu hati iktidarı Türkiye anayasa demokratik çebi ki nasnama kurda teravere naskirin. Ez Afrika güçlü bir milyona insan da hapsedane. O insan mi gelin mi birçiye, gızane, perişane. Tu lazım politika ki ambejin Kürdistan'ı yaka aburi, yaka ku yani rafşa gel baş be bidi meşandın. O mesela elektriki. Kürt nantına ku bukhun, nantına nan. O Kürt bin zulma zama elektriki و تداش و نظام حاشا حاضر هم بیجه قضی کرزی کی تاجیه یعنی ناتنه بخون و قاصد بنوی دا ها ام وی راستی بونن و گوری وی راستی ها پولیتیکا ها بدن پیش راندن او وسا نوه کرد بسر ناکبن یعنی او پولیتیکی چه دست بیگه داش گو سیاست مدار کرد بری خواه بدن کرده داخازی کرده چنه نا چپی ترکا لعمل سیاره چپی ترکا پیو آدنی هم بیشن اوناجی مثلا نا هم بیشن که او دسترات داره آق پارتی داره او محپی او بریل دیاره او چرمه کد که تیور که گی حمود که داوه دا بفس خیره باویم دور قابلیر داره ها و پولیتیکا yani او ختماندن و بیشن çıkış noktası derketine u vekirna ve katmandine registre kurda siyasetmedar kurda lazım verin araki talep khasumut ev bikin u bir riya giştiraji bejin mesela Türkara devleta Türkra evan kine nizanım bejin kovun hani bikin ki mesela kurt çareser bikin ona destek bikin ama vana bikin ama kovun mesela ben CHP nekem AK Parti neke çıra ma destek bikin ama betaraf bibinin ama ukha bu kuvvetun kum kiça kuvvetun cam hepsar kebin mesela bu yani yani lazım hem kesira nevin meze hem kesira nevin taşti u nevin fravin hem kesira nevin kuvvet hem kesir pişt hanek ve 1000 sale hem zaten hambaltiyet kir ve 1000 sale zaten evnal piştamele yani براتي وقع من دست بيجي جو براكي حرتش تيوي هوا وبراك جي غزان پريشان نانتنا وقو بقام او براتي دوا نا ها آدني مثلا بين وقاسا خون رجا وقاسا كد وقاسا مجادله او نها پیشکش ما چپی ترکانن yani باوی موساد و yani کرد بری حرتشتي لازم اكو تير راكب يا ام حسرت خاوينه ترسال ام نير راكب yani lazım el Kürdistan'ın dermaviyek çe bu lazım aşiti çe bu şer vere seklandın demokrasi çe bu insan ambijin zikevan ter bu ve talebana ninin ev işte şöyle olmuş böyle olmuş kardeşim Urgani amser nakebin yani yani بگورین مبری براسی yani me vakta xo pir derbas kir jaliye ve gelek pirsen nejai em bibin rasi yu am ne kan ben ew personajî bipirsin vakta me pir teng yani ve ama ben vakta xo tamam kir vakti derbas dibe biborîn te gelek tiştên hêja go ez anka veger maliye kek baran û gotinê wî taliyê bigirim و هم هدیه دی داویل برنامه خوابین کک بارم فرمو نه که چند پرساجی و ها برچاو ده هم من همین نخواندن لیهن که اوه بود بگو ما شارت کک بارم وقت بره جاره کی دن هم دوام بکن بتره او شاردارن که قیم دانن سر شارداری منه میم او شاردار اگر سر ناوی کرده کسی کواتبه بجارتن قیم جیوره او بلگه که کرده او در گرتیه افاش بو من مهمه وقيم وقتها معناه دزداتنا سر مهميه
او آلیک یعنی لینرنکیه دو بگمان دیسا پرسکی اگر یکتیا کردا جبهه کی برای کی هفکاریه کی چه برای هر کسی بگو آقا و شیخ مجری آوانه هر کاتو اوی داره آوانه و کار نتوی ای هر کاتیه و نه حوجه پرسکی و برسی باویه یا سه چهارستان یا بنگهید ناف رخصه می هنه ان هندک لسر بنگه نتوابونیا خو کردستانیا خو اگر نکار بنسی یکتیا سیاسی بکنجی برا بخبت جبو آوائین سفیل نکو هر پارتیا کشکونا خدا آوائین سفیل هفبش بکن رخصتن هفبش سفیل آوا بکن و جبو کارو خباتن جواکی پرسو پرسکرین کن جواکی بزفرن جبو کو کاربن تک نوا جواکی تنه جو دشمن هیوی کرن یا جیوی کرن اوکناکه و بکیرا کرد اتفاقی بکن به پارتیا ترکارا جی یازی بکسی اورا ای خو بکن لازمه سر ناوی کیم نگاه خو بکری بکه بازار بن ماسه تفیدکی ناوی جن تفیدکی ناوی جن وی دوزامه ام کردن ولات موجودایا زمان موجودایا ولات موجودایا ماف موجودایا پیروزبایی موجودایا لازمه هم خودی فنا در کم سر وی بنگای پولیتیکا بکن چه سیفیل به چه سیاسی به و سرکفتش بو همیا امیوی دارن یکیتیا ما هزا ما بگیه هزا ما بی یکیتیا مایه اگه یکیتیا مثلا به هزا ما اشتونه بخیر خوشی بمین گلک سپاس کک باران تماشاوان نجام هاتن تالیا برنامه خواه بشدارین به برنامه نقطه کی دست نشان کرن دو نقطه کی ده لحف کرن ام کردن ولات ما کردستانه جبوی پروژن سیاسی ولات خود بیم بخبتن تکلیه خو به دری و دور اندناره لسر اساس ولات خو و ستاتو خستنا خو ام بکن ما برنامه کی برهمدار درباس کر لی وقت بیسک بریم گو گلک پرس هنه و ام عذرا خوش جوان حوالات خوازن کو ما پرسیوان نانی سر اکرانه د برنامه کی دندمه و او پرسا انا ام ببین بین سر اکرانه سپاس بوی بشداریا و کک ایوب کک سیدار کک باران سپاس بوی کک نهات و مثلا تکنیک نکاری بو بشداری برنامه ببین حتی برنامه کی دن بمینن بخیر و خوشیه در کردستان هجیا وکو د مثلا شوبا کرونا ده جید خوازم دو گوتم بیجم خو بپارێزن قالو پیر خو بپارێزن باجار خو بپارێزن ولات خو بپارێزن ام به هر بسر کبن بمین د خیر و خوشیه ده